Okay, sanibona. Ngiyethemba niyaphila. Namhlanje ake ngicela ukukhulumela abo-keyboard players. Impela ngikwazi ukudlala i-keyboard nje angikwazi, but there is this thing esiyenzayo and abantu abayenzayo because mina ngaze ngayenza egcina enza umuntu angasawenzi kahle umsebenzi wakhe or noma ezowenza angasakuthokozeli ukwenza umsebenzi wakhe. This thing yokuthi sibalawule mangabe edlala i-keyboard, like first of all ungalindeli ukuthi uzothi uqala iculo ebese u-keyboard player usengenile ku-key useyahambisana nendlela oqale ngayo. Phela before ashaye there are things, khona ama-settings awenzayo laphana ukuze ezokwazi ukuthi ahambisane, like i-beat izohambisana no-tune oze ngawo nayo yonke leyo nto leyo. So people the thing abayenzayo uthi eqala nje iculo uselindele ukuthi u-keyboard player uzohambisana naye, indlela ayishayayo, umsindo awushayayo usuzohambisana nayo, of which is something that is impossible. It is impossible nje noma ngathiwa lowo muntu professional kanjani ngokolwazi enginalo nangendlela engike ngabona kubona bonke o-keyboard player engibaziyo, noma ngathiwa u-professional kanjani angeke nje uthi uqala nje iculo, because first of all akayazi ishuni oza ngayo unless uma ukuthi mhlawumbe kusesontweni elilodwa noma futhi lelo culo liculwa umuntu oyedwa oseke walicula before. So lo keyboard player ke usuke sekwazi mhlawumbe usuke se-understand ukuthi ngoba liqalwe lo vele obvious uma kuqale lo usuke ezoshaya ngalo key. So maybe lapho bayakwazi ukuthi basheshe bawubambeke ukey, but if it's if kuwumuntu ohlukile angakaze washaya before kuba nzima for a-keyboard player ukuthi asheshe abambe ukey. Kanti there is this other thing esiyenzayo eyenzakalayo uma ngabe umuntu eqala iculo ephinde futhi iphazamise kakhulu u-keyboard player. This thing yokuthi mhlawumbe uzothi usaliqala iculo, musaliqala uqala ngokey ophezulu, okay, angena u-keyboard player laphana mesetha asethe ukuthi uzoshaya ngokey ophezulu, phale liqhubeka iculo usuyashintsha manje akusewona ukey ophezulu, mhlawumbe uzothi usaqala usalingena liwukey ophezulu usuyabuya kwesibili seliwukey ophansi, ulokhu up and down again. Nalokho kuyamchallenge u-keyboard player because akabe sazi ukuthi yikhona kuphi okumele iyona yiphi tune okumele angene ngayo, iyona yiphi beat okumele angene ngayo, because uyaconfuseka. Bese kuzoba futhi abanye abahluphayo, ama-backers, abantu ababhekhayo. Umele uma ngabe ucula, uma ngabe nicula like wena olidayo nabakubhekhayo kumele nihambisane, nisebenzisane nabo-keyboard players. Yikho isikhathi esiningi uma ngabe kukhona i-worship team, abo-keyboard player bayaye bathanda ukuthi labo bantu labo abalidayo or abakhorasayo or abayi-worship team bahlale close to them ukuze bazo-understandana, bazokwazi uku-communicate ngalesikhathi behleli laphana. So ibona bunzima lobo esikuthwesa abo-keyboard player, kuze kube ngazuthi lo sibanibane akafuni ukudlala i-keyboard, mhlawumbe uma kucula mina akangithandi, akangidlaleli kahle i-keyboard. Omunye asuke athi uzoqala i-chorus, ekuqaleni kwakhe i-chorus ubese uqala ngokey ophansi. Once wathi uqala i-chorus, obvious even u-keyboard player lapho ulindele ukuthi i-beat azoyifaka i-beat esheshayo because it's a chorus, ayikho slow. So ubese uqala ngokey ophansi. Nalapho enye yezinto obunye bobunzima abathweswa bona o-keyboard player bese kuba engazuthi abafundi, bese inkosi yami kuzoba yilabo abanyeke la umuntu aqala iculo athi sacinga abo-key, u-keyboard player sahlanganisa abo-key, come on keyboard player, come on keyboard player, asihambisane. Hawu usebhizi usasetha laphana u-keyboard player bese suke avele ayeke adube athi hayi bazalwane, ngoba engathi asihambisani no-keyboard player sizosala sesiqhubeka nenkonzo. Nalokho kuyamlimaza u-keyboard player because now thina sesiyabalawula emsebenzini abawenzayo. The good thing okumele siyenze, the good thing okumele uyenze wena osuke uphethe i-mic ngalelo suku, wena qhubeka ngaloshuni oza ngawo, ngale ndlela ocula ngayo, ofuna ukucula ngayo, qhubeka ulokhu ushaye ngayo,
u-keyboard player yena he will try or she will try ngayo yonke indlela-ke ukuthi uyakuthola ukuthi uhamba ngamuphi ukey. At least ugcina umvumele wena ukuthi ngokwe-beat ayishayayo amane kube uyena okulawulayo if kuwukuthi awukwazi ukusheshe ubamba ukey ozohamba ngawo wena, then you go ufollowe i-beat yakhe. So asingabenzi bangawu-enjoy umsebenzi abawenzayo, asingabenzi baphatheke kabi kunokuthi sifike enkonzweni siphume enkonzweni sesijabule sonke, bona baphume sebehluthukile emoyeni ngenxa yokuthi sibashayisa kabuhlungu i-keyboard yabo, sibenzisa kabuhlungu umsebenzi wabo. So nje namhlanje bengisho lokho nje ukuthi on behalf of abo-keyboard player ngicela singabadlalisi kabi, singabenzisi kabi umsebenzi wabo. Instead asibenze bawu-enjoy umsebenzi wabo njengoba nathi siku-enjoya ukuba senkonzweni uma ngabe sisenkonzweni. Thank you, nibe nosuku oluhle.